a bhfuil na rutain a sead na bheithe in asci. Nio a bhfuil etiquette atáir sé an tuile eol Jimachal. An san Toraidhean seo ha sin I tuil Bailtin na ALBA gus feuchainn amach. Is Misha Zach Ronan, agus sé neach cúil agus presenter television na húnam. Agus is Misha Christy ó Highland is sé presenter podcast agus DJ a hanamsa. Ha sinne bhí na Joe Harrison bhhasin céad bliana dheis. Mar sin is cín seo go bhfuil lá níos acinn mar a chuir sin in lá is seaar dóigh a chéile. Bhí budget mór ag airnacin de hiatas leichid nach. Agus díreach curate nacht ag an eile. Bhir sin scór a machadéich eile son na Toraidhean acinn, gus feuchainn amach a bhfuil na rutain a seaar, Sir nó Daor. En dú hasí ná an Baile Chloichridh. Ham budget mór acamsa de hiatas leichid nach. At sa dhémas Misha a bhí thrifty le díreach curate nacht. Chéis sin cimid a héid é. Get the ha arstan a cur eagal a bethe Christy, beter ja an lá háiseach crochte ó rochid bheit barach na ciad is tríche troie jaarst. Zach, ha fis agad nach eil Misha misal cursachad sa bí far an éimi harnas a chud orm. Cimid a ha seo na tríd. Bhí faracinn mar baby mór. Oh, graag. Seo sin ha Christy, cumar ha ferchaí. Ha mi cho nervous og Zach. Ha ma chasan mar sili agus ha mi an dochas go bhfuil dar spéireach na logo blocha seo. O, ha mi an dochas nach bí féimach in sin. Féidir mi da Zach, chan je lysym cyfiad pein gyda iawr son seo. Stoch yn minus J. Ag yn iadasa, ha farach yn uwbasach ein isial. Ha mwysys mynych o, is jo yw'r sio i'r nhw, gybyr ferach gyn ashwyd. You've never had any people dying or... Not that we're going to tell you. Just don't look too That's not how this works. Oh, everything you've said today has been a big laugh, hasn't it? Perfect, right. If you want to come and step forward. Oh, step nice. up onto the little step. Okay. Yes. Woo! He was on and opposing. Zach, how's this in the bad books? Go brate, your son show. Do your harness? Oh my god. Christy. Oh my All god. the way down. Am I definitely strapped in? I hope so. No! Wait, dangle my feet. Okay, just do it, just do it, just do it, just do it. Can't go yet. Just do it, just do it, just do it. Right. Do you want a surprise or a countdown? No, put me out my misery, just count down, please. Are you ready? I am ready. Here we go. 3, 2, 1. Sian coed. O, machrel. A ni o ffach yma, ac yn son sian. O, ha fi girach e'r fyran. Hwyl I mi gyfel Christy dol gam lygal si ysgwydrach. O, ha fi girach. Fi sio ma, Christy, fi sio ma. Zach, y fel y jishal. Ha fi jishal. E teri. E ga. Chord sin rib. Cho mód feuchainn payback a bhain ar san a rain Zach go.
Fim mi da, Christy, ha mi hob brás a lasit. Fa ús ho nervasach mi un seo. Bhagin chicken. Agus rain you gná. Rain me. Agus ha mi a gennu fiúr rí mo chasan ein hias a sin an iste. Cears ma ha. Bit sin fallab. Ha sin léim si is a ríist. Thosk siad seachas san é nácht an duine, mar sin ha mé má chuid budget son an lá a thosk mar ha. Ach bíocha son Christy éicin a déanamh nach. Mr. Rain mi an léim seo va Zach ag ire Njoni a macha déich. Ach ha mi talichte gin de fucht a mi a machas me comfort zone. Déich a macha déich. Ha mi a Zach go áte beef ar a feisin in Breakfast of Champions. Brekkie rolls. Nach sinne ha ariad. Oh. Sausages from the local butcher. That's shortcut ma. G and sauce. Oh, tomato. Tomato. Tommy K. Tommy We should K. have some brown sauce on the show. Oh, gaan jij dan een donation, Christy? Slantje. Slaantje. Ga oorzaak maar. Als je het komen. Als je G dacht met mij hier. G big and dream berachtig jacket. Tel hem ze braakjes kies in de viering. Ga missen DL in de katel. Take you shit. Is hij dat? Ga me gaan is tel hem breakfast rolls. Als ze wat in. Ga shin G dag. Shin met de Charlotte. Ga cheat show in een bitterge. No, ga cheat in de bitterge. Ga me dal weg, Christy. Chosk een berachtigst nee nachtigen. Van een rollichen G-dag meerveljach. Ach, vier koffie en wie ma kutjach go trase wat in. Maar sin, sjach gemacha jeker son sjau. Ik kummel het al lis na bargains ha mi a Zach zo'n game golf Ball-Coise. Usen toshach ma ha, Christy. Game on. Wow. Agus ha sin fad a chórs. Weet je niet? Wow, ha sin choma. How is at it? How is it Ball-Coise golf a chloich roi nach hel? Ga je heel. How is a mar show? Oh. Ah, sugar. Ah, zeker. Right, Zach, I feel like J-Shell son a winning shot echt in the show. Ha. Oh! Shot winning shot. Oh no! Hurley through. Get a winning shot of you against in your show. Voor de hele shot alles jaag, hij zin skraal. In faction again, met a hit shot stag. Thank you. Right, feuchainn me. I'm a J-Shell. Chosk in game coig nach de fiet eile geéir. Han kani ma rud uur iachin. Fius get nach ra fame sem beurdi. Och gemacha jeker son een jetsja. Ha me tars Christy go taipi tai aan een schaun Treine. Wel, Zach, ga seo cho glamste seo. Hij zie nog uwentag, nog heel. Ga je me se riamh in áte mar seo éigen. A bhfuil measal éiad bíoh tai.
Ha, rutain gyma spíseach, is het blasen mode laatjes. Sure, rutain cyn laatje gos o uiden yn stocha. Ach, ha mi Gianna Furish, agus a keiter ar sy'n rutain uda iach yn y diw. Na can rhwm gyfylw lac, Christy. Ha mi orsach hen lac. Ha palate sensitive ac am. Oh, Christy. G mi yin chicken pad thai, Zach. Hanw yn yw'n pad thai ein. Cyrson! Ha sy'n bysyn y gael pad thai cha fod hwle siach yn yw'n glas o'ch hwn. Sy'n sy'n o'ch sterfrau a hawn. Fe mi sy'n rwyth yn nes hanes eich iach ein. Right, ha mi sy'n dol gael lats yma ha. O, no fel. Gianna sy'n thai. O, fa sy'n gyma passive-aggressive. To order? Yes, I really are. Fe mi bíach le ástach yn tuda sio ma ha. And how would you like the spice level for your masman and guy prick Thai dum? Just questioned. Just like normal? Just, yeah. Just Kind normal. of mild, a UK mild or a Thai mild? Oh. Ooh, let's go crazy. We'll do a Thai mild. Thai mild, yes. When in Rome. Je fiach gac yn sef awn Thai mild ein. With me, bit Caucasian. Good. Sláinte. Da yw lange, Christy. And then looking sarong. Fantastic. Enjoy your meal. Thank you very That much. was great. Oh, graag. Wow. Wow. Sure, okay. Sure, shit. ma. Ha me se achgroch. O, bystal iach ein ffedgen y prans a hasio. Siwt ar hwn. Kerst. Albert Crunch. Haar goma is het. Gaan jullie ro spiesroch? Nach heel? Haar forfe. Han er go chréitling gyfel mi ciarsgi jaar le Thai mild. O, Thai mild. Thai mild. Rhaen yw e, Christy? Refysum. Wel, ha mysio smyrch gyffai mysio. Par pink yn y son yn naach y sio. Fe mi atcha higzak ha uafas och heen mas de show. Ha ma rydych yn dweud y ianw uren yn mar treat nach e. O, sy'n ac edo gyrach, Christy. Ha mysio sy'n corn hi gra gre, snob y hwnnw, ach yn sy'n ffyd. Gyrach ystol yn mwtyn ma, fo am gwam. Stoch i fel show mar tasha tasha fi it behed urose. Ers gyn bli mysio mar snob cwtioch. How sy'n ho annoying, Christy. Tych i'n maha. Hosk shit siachgyd sy ceir nacht, ach ha mi medicate er fata hosk o yw. Va yn bíig agus na vape station sáirichte, neu a macha jigsack. Ha mysio Christy a ffwther a machas a comfort zone yn dw, agus mar sin nach iha ari cocktail. Oh, wow. Thank you very much. Well, shushing, Christy. Slide it. Shen láir. Fe lasher. Oh, hi. Ha fed atom sy'n gyma refreshing. Fel, y fe mi o'ch ein. Ai, Fel ysgwrs o'n Jenny Ha, o'ch ha, ha. ein. Láir nach hel. A mi talig chick fel y barmaid o'r chickings nach hel i sy'n rhywun mod hanyelis mas yn y cort. Gyma. Wrth ti diolch greu, just straight tequila. Cha fod. Oli mi eco hi. Jay biarlat Zach. Joch sa tei colity de charachin no fi dal amach ar son cocktail no ga. Is hij na ha korsig room sy'n gymwyd? Is hij door hash nula callig aan a byn môr? Is on pries. A pris yn parste siar, je gach oiche. Fe mi sy'n eiche chyr doi, je giroch pris. Diolch pries. Aha. Ach, ha fi os yn y fferach yn kerst.
sé go bhfuil féach fallaf. Is nuair na haldún go Johnach is excited. A mit al stoch bhfuil sin an droiach go heic prís. sé nach eile fat na heiche. Ha, críoch nach chu. Is mar sin féim tú bhíar na Joram. Well, Christy, cym a ha féin a bhir sa cocktail acu. Féimi mi ha an joch orm, schanneil miach ar balch go má. Ní an cherry a chúis go tá. A cherry? Ní an cherry a chúis, no bí me sin am chatal. Hosc na jochan fichid sa coig nacht, ach, van budgetach am a iall asun chalwch coiú. Stel sa joch le bican ach va shit next level. Dlùth Zach, céir amach a deich. Oh, that ballet, Christy. Oh, wow, siawl sio. Ha, sy'n bigan joch dyn eisiau. Chanin sy'n gyfel sy'n ffeimoch greu milish son yn la a chríoch na chi. Oh, wow, siawl sio. Ha mish y torsac gw or yn awyn chefal. Aperaatje la girianoch. Hai coed, ma, fa sy'n ffeid noch. Vaga jeraf, tuck sy'n ysteisac. Oh, yeah, siawl sio. Slanje. Slanje. Be sio gyma messy. No. Ha chocolate oors of man. Ha, nog wel. Ha fes gedoors mi gros sweet tooth acum ach ha seo rutigen ro village gose en Christian kriachore koers be Christian awing. Jo veach ha Mr. Eilish en uskis na vidu. Tuking. Hosc mi sia nocht. Siawl sin chun mi chawn rys budget acum. Chaneel misje mesalid rut yn milish, agus va cod fisavi a Christy yn sin. Mar sin, siach gymach a deichus on sio. Baile Chloichridh ha eile vis ganyal. Nach feishin ymach cohed buanachai. Kers Christy, ha na Toraidhean na vrein gees sio. Nach gaf sy'n zoom ha. Goi. Hwyr isse, fichyd sy ja, agus hwyr misje, fichyd sy tri. Fa sy'n chw fas? Ha sy'n chafwr coiunin. A cha farpish an hasek. Ha agus farpish gyma fas. Chanel sio jishel ichid. Chanel.